Jesu. Amen. Amen. Bazalwane ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi nalamhla kulanga lelikhulu kangaka kithi labakholwayo. Nami ngibalona labavuka sikhona bazalwane. Ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi nawe ubalwe nalabavuka. Bayenzi kakhulu bazalwane lamhla bafise ukuvuka kodwa abavukanga. So thina lesikhona asibe nalo moya ukumbonga ngokuthi siyabonga. Kungendi kakhulu lokwendekile bazalwane kungendi kakhulu lokwendeke even nayitolo nasihamba namafundisi isitolo sibona ama accident amaningi kakhulu sibona technology thusa kutendeka phambi kwethu itolo lokuchaza ukuthi umusa uNkulunkulu ukuthi wena nami sikhona abantu wena. So namhla bazalwane inkonzo yethu itawuthi nje kuphetheleti kuhluka kunani lejwayelekile ngoba bazalwane lilanga vele lehlukile kunalo lajwayelekile. Hallelujah. Angisho bazalwane ukuthi Jesu Kristu yinkosi nemsindisi empilweni yami akekho lomunye lengimkhondayo ngaphandle kwakhe. Angikubonge nawe ukuthi uvukile wetala uma ngabe ubungavukanga le nkonzo ngaba ikaphumeleli bengiyoma la sihlabelele akushumayeleki ititulo kushumayeleka abantu labakhona ukuthi amen ngebachaza ukuthi kunjalo mfundisi sikhona bazalwane. So nasekuseni ke lilanga bazalwane leli celebratewa umhlaba wonke ikakhulukazi eveni lethu eSouth Africa. Bantu labakholwayo inkosi Jesu nebantu labangakholwa inkosi Jesu ngaleli langa lethi 25 konke bazalwane kuyema kuthiwa it's a public holiday. Ngani na ngoba kunenkosi lekuselebratewa kutalwa kwayo sikhona bazalwane. So ekseni bazalwane ngifuna lokuveta something lebalulekile kusina siphuma la namuhla your life ibe understanda Jesu Kristu ngendlela lehlukile. Sitho samhla bazalwane asimukeli ukuthi umbani Jesu sikhona abantu wena. Sitho kumbuka ukuthi umbani Jesu sikhona ukunderstanda into lethi fihlakele sikhona ukuthi understanda ngaye sikhona abantu wena. Sitho kumbuka ukuthi umbani Jesu sitho understanda into lemhlambe sizwakholwa bonga understand ngendlela yokuthi understanda ngayo lamuhla ngoba Jesu bazalwane ufuna ukuthi bantu bamati. That is why ngemini malanga uthi bafunzi bakhe bantu bathi ungubani ngotshana yemuntu ngoba kubalulekile ukuthi simade ukuthi ungubani sikhona abantu wena. Angiqale ngokusho bazalwane ukuthi uNkulunkulu wethu Jesu Kristu uNkulunkulu wethu akanayo bazalwane i-date of birth sikhona abantu wena. Akanayo i-date of birth alikho lisuku le atalwa ngalo lelibhalwe phansi alikho lisuku lelibhaliwe eBhayibhelini wathiwa this is the date of birth yenkosi yethu Jesu. Bazalwane alikho nelisuku le afa ngalo akana date of birth akana birth certificate akana date of death akana death certificate alikho lisuku lelibhaliwe lewatalwa ngalo alikho lisuku lelibhaliwe lowafa ngalo ngoba bazalwane nguye lowatidala bazalwane ungumnini mandla onke uphila inguna phakathi akunamuntu lowamdala kuze kurekhodwe i-date of birth yakhe akunamuntu lonemandla bazalwane kumbulala kuze kurekhodwe i-date of death yakhe sikhona abantu wethu. So ekseni lokubalekile kumele understand ukuthi uNkulunkulu wethu lelanga lamethi 25 lilanga nje lengahlanganiswa ngemascholars lahlanganiswa abantu lebe bahlanganisa umlando weBhayibheli bathi angeke kuthiwe uNkulunkulu wehlele emhlabeni then kungabi nelanga mara kahle bazalwane akukho la encwadini lengcwele la kubhalwe khona ukuthi ngethi 25 lilanga lokuqala kaJesu akukho from Genesis to Revelation akukho la kubhalwe khona ukuthi this is the date of birth yenkosi yethu Jesu sikhona bazalwane. Amen yashoda sikhona abantu wena. Alikho lisuku lelirekhodiwe lelibhalwe phansi lekuthiwa leli lilanga la Jesu watalwa ngalo.
Hallelujah. Akunalanga lebhalwe phasi lethiwa leli lilanga la inkosi yethu Jesu yata alikho mhlaba wonke alikho. Why lingabi khona bazalwane? uNkulunkulu wethu lesimkhonda uzobona ukuthi umbani Jesu akanalanga lokuqalwa kumane kwahlanganiswa nje kwathiwa angeke kuthiwe uwehlele emhlabeni but kwangabi nesuku kwabekwa lelanga lange-25 and umlando wonke weBhayibheli awuveti lutho nge-25 kuthi bekutalwa Jesu. Sikhona bazalwane. So lelanga lange-25 lingakuphazamise engqondweni. Lilanga nje lelibekiwe kuthi alibe khona nje lilanga lelibekwayo. Sikhona bazalwane. Ingakho nelanga le-Passover langa lapho inkosi yethu Jesu la yakhashelwa khona yabulawa khona akuna exact date yokuthi this is the date lewabulawa ngayo. Ingakho bazalwane lomunye umnyaka siya celebrate ngo-March. Lomunye umnyaka siya celebrate ngo-April. Ngoba nalabo lebambulala lebabulala umtimba lokuthiwe uJesu they can't remember kuthi kunini ngoba bekwendela bona ukuthi angabi nelanga lokutalwa angabi nelanga lokufa. Uma ngabe bosenga kunake kunake lesinye isikhathi kuba ngu-March lesinye isikhathi kuba ngu-April. Why letinyanga tihluke? Ngoba lo muntu ekukhulunywa ngaye bazalwane akanalo usuku lokutalwa akanalo usuku lokufa kodwa wona lamalanga akhona ukuthi umtimba wabakhona emhlabeni esibelethweni Samaria. Lelanga likhona ukuthi wakhashelwa ensabeni wayobethelwa. Mara bazalwane akuna date ngoba ungumnini mandla wonke angeke simlinganise ukuthi watalwa la wabese ufa la. Akuna date lebekiwe. Uma bosenga ngakitana mhlawunake ingaba ngo-March lo mnyaka kuthiwa kube ngo-April. So yabona ukuthi akuna date lebekiwe. I-date yokutalwa kwakhe ne-date yokudlula kwakhe emhlabeni. Sikhona bazalwane. So namhla ekuseni sifuna ukuthi sithe to understand. I know ukuthi etinzaweni etiningi kushunyayelwa ngale ndlela but sifuna ukuthi nasiphuma la uthi Jesu bafundisi bandvu bathi indvodzana yomuntu ngibani. So sifuna ukuthi nasiphuma la namhla sim-understand anguNkulunkulu kuze ukuthi sitomati kuthi uNkulunkulu. Sikhona abantwana. Asibuke ilivini laNkulunkulu encwadini ya-Isaiah chapter 9 sifunza ku-verse 6. Ngiyabingelela abazalwane basazangena egameni likaJesu. uNkulunkulu uyanithanza nathi siyanithanza. Siyabonga ukuhlanganyela kanye nathi egameni likaJesu. Incwadi ya-Isaiah chapter 9 sifunza ku-verse number 6. Wathile sidalelwe umfana siphiwe indvodzana. Ngicela labathathu bengitawusebenzisana nabo. Sifuna kuveta abazalwane uNkulunkulu namhla. Sifuna kuveta uNkulunkulu. Hallelujah. Kushoda babili. Kushoda munye. Hallelujah. Amen. Incwadi ya Isaiah chapter 9 verse 6. Sisimele ngale bhuti. Ithi ngokuba selikwende kanjani bantwele? Sidalelwe umfana. Sokuthi make Bhembe asimbeke ukuthi ungumfana kuze so understand letha. Sidalelwe ini umfana. Qhubeka. Siphiwe indvodzana. Siphiwe indvodzana. Umfana nendvodzana kukhulunywa ngemuntu munye. Sikanye bazalwane. Umfana nendvodzana kukhulunywa ngemuntu munye. Solo sisakhuluma ngamake Bhembe. Qhubeka. Umbuso uyowa semahlombe akhe. Likhuluma ngembuso. Lithi uyoba semahlombe akhe. Alisho ukuthi umbuso usemahlombe akhe. Awusengabi semahlombe akhe manje as we speak. Ngoba manje as we speak bantu bayabulalana. Amen. Manje as we speak bantu bayakhala. But listen iBhayibheli uba sembusa yena akuyoba nakhala, akuyoba nakugedla komatinyo, akuyoba nakulamba, akuyoba nabazalwane nakugula, akuyoba nakushiswa langa, nasembusa yena konke kuyoba nekuthula ngoba uyinkosi yekuthula. Manje kusengabi nekuthula akubusi yena. Incwadi yabase-Efesu chapter 6 ithi asilwi nenyama nengadi kodwa silwa nani nebabusi balendalo, silwa nemimoya le-operator la emhlabeni. Kunesikhathi lesiphila kuso usenganqotshwa lomubi kusa-operator imimoya yakhe. So asilwi nenyama nengadi silwa nebabusi. Kunebabusi nebabusayo. That is why liyaveta ukuthi umbuso uyoba semahlombe akhe. Likhuluma ngalo mfana. Amen. Qhubeka.
Uyawuthiwa umeluleki noma ngalisako. Lithi uyawuthiwa umeluleki lomangalisako. Lichaza lokunye lokukhaza abazalwane noNkulunkulu esikhuluma ngayo. Lithi uyoba umeluleki lomangalisako. Asibuke incwadi yaJohn chapter 14. Sifuza ku verse 25. Siyamkhanyisa abazalwane siyamkhanyisa. Funa akhanye namhla. Amangalise. John 14 verse 25. Lendingo ngikhulumile kini ngesikhathi ngisenayo. Kepha umeluleki moya longcwele. Okay. Asihlanganisele lamavesi. Lithi sidalelwe umntwana. Siphiwe indodana. Lithi uyawuthiwa ngibani? Umeluleki lomangalisayo. Then sikhuluma futhi yena Jesu ku John 14 verse 25. Uthi letinto ngikhuluma kini ngithi ngiyawucela kubabe anithumelele umeluleki. Uphinde uyamchaza uthi uyilo meluleki uyini? Umoya longcwele. Sinamoya longcwele. Amen. nguNkulunkulu lonemandla ubabe waphakathi. Liphinde lithi lo mntwana uyindodana. Amen. Umeluleki lomangalisako lithi unguNkulunkulu lonemandla lithi ungumbabe waphakathi. Bazalwane uma sibuka i-definition yababe, uma sikhuluma ngababe, babe sikhuluma ngemuntu lone impartation. Sikhuluma ngemuntu lokhona kukhipha kuyena akufake kule indzawo. Sikhuluma ngemuntu lokhona kunika kuphila. So uma lithi ungumbabe, uma lithi uNkulunkulu, lichaza ukuthi nguyele kasinika kuphila, nguyele wasidala, wasinika buyena. The impartation lesinayo Genesis chapter 1 verse 26. Asende bantfu babe ngumfanekiso wethu. Sine imphathwe nguye sinjengaye emhlabeni. So uma sikhuluma abazalwane ngaNkulunkulu, le ncwadi Isaya abazalwane nakabhala. Isaya bekanginomunye wema-major prophets. Ema-major prophets sifundisile sathi bathatha indzaba kuNkulunkulu batimikise kubantu njengoba tinjalo, abatididi nalutho, abafakeli lutho, nabakhuluma bathi isho inkosi uthi simakathe. Then Isaya uveta ukuthi uNkulunkulu lesikhuluma ngaye, uNkulunkulu yena ayedwa uyindodana, ungumfana, aphindze yena uNkulunkulu abe ngumoya oyingcwele, aphindze yena uNkulunkulu abe ngubabe, abe nguNkulunkulu. So uma sikhuluma ngaNkulunkulu, shokuthi singasho ukuthi sikhuluma ngemfana. Amen. Singasho ukuthi sikhuluma ngamoya oyingcwele. Amen. Singasho ukuthi sikhuluma ngababe. Amen. Matthew chapter 28 verse 19. Matthew chapter 28 verse 19. Matthew 28 verse 19. Umbani uNkulunkulu. Ngakho-ke hambani nende tive tonke tibe bafundzi bami. Hambani emhlabeni nende kube nishumayele kube nifundzise bantfu. Tive tonke, hayi mChina kuphela, hayi mSwati kuphela, hayi mShangane kuphela. Tive tonke tibe bafundzi bami. Nibe bapatise egameni leyise. Hayi, Jesu naye sokuthi angiphiki lenzaba ukuthi kunababe. Amen. Nalendvodzana Akaphiki futhi ukuthi kunendvodzana. nalamoya loyingcwele. Hayi namoya oyingcwele akaphikwa. Sekuhlangana ke manje i-Old Testament ihlangana ne-New Testament. Joyi yavumelana ukuthi kulobo uNkulunkulu esikhuluma ngabo. Uma uthi ngibabe usuke usho uNkulunkulu. Uma uthi moya oyingcwele usuke usho uNkulunkulu. Na uthi indvodzana kube Jesu ngoba le ndvodzana utayibona ukuthi yaniketwa igama kwathiwa ngu-Emmanuel okuchaza ukuthi uNkulunkulu unathi. Amen. Sikhona abantwana. Amen. So ngalamanye amagama abazalwane asesiyeni ke ku John chapter 1. Ku John chapter 1 ungathi uteki sifuna kumkhanyisa na uphuma la uphuma understand. John chapter 1 verse 1. Ekuqaleni kungadalwa lutho, abevele akhona ivi. Alright. Ekuqaleni kungakadalwa lutho, abevele akhona bani? Live. Amen. Okay, John 4 verse 24. Understand the live, you can't live in bad. John 4 verse 24. uNkulunkulu ungumoya. Nalabo labamkhondako
bafanele kumkhonda ngamoya nangeqiniso. Asihlanganiseni livi namoya. Amen. Bazalwane, uma ngabe ngathi ngichazele ukuthi yini livi. Uma singathi define ukuthi yini livi, ungalichaza uthi livi bazalwane ngumoya lo phuma kimi. Livi kuze understand usidona ngubani lokhulumako usuke uve umoya lo ngikhipha ngaphakathi kimi ngikhiphela ngaphandle. So ivoice yemuntu ngumoya wemuntu. Umuntu lofile akanalo livi, umuntu lofile akakhona ukukhuluma. So uma lisile iBhayibheli uNkulunkulu ku John chapter 1 lithi livi bekakhona, bese liphinde ku John chapter 4 verse 24 lithi uNkulunkulu ungumoya, then livi namoya yimoya. Shokuthi uma sithi uNkulunkulu wethu ungumoya angalahleki angaphambuki nangaphindze ngithi uNkulunkulu wethu ungilivi. Amen. Sihamba sonke bazalwane. Amen. Ngiyafuna kuyidlala kahle indzaba yamoya nalivi. Uma ngithi hey ngisebenzisa umoya wami ukuthi hey lento leyithi hey livi lami. So moya na livi into yinye. Sihamba kahle emakholwa. Moya na livi into yinye. So uma lithi uNkulunkulu bazalwane livi bekakhona lithi uNkulunkulu ungumoya, shokuthi uNkulunkulu na livi into yinye. Sihamba kahle bazalwane. Sibuyela futhi ku-Isaya nangikhuluma ngaNkulunkulu ngikhuluma ngaJesu, nangikhuluma ngaNkulunkulu ngikhuluma ngamoya engcwele, nangikhuluma ngaNkulunkulu ngikhuluma ngababe. So uma lithi livi bekakhona lichaza ukuthi Jesu bekakhona, moya engcwele bekakhona, uNkulunkulu babe bekakhona, kungakadalwanga lutho. So that is why he was not created. He doesn't have a birth date. He doesn't have a death date. He was there before everything was created. Everything was formed. He was there. Uthi John Levi begakon. In the beginning there was a word. So the word of God and the voice of God, it's something like you cannot separate the word of God and the voice of God. Kubeka, John chapter 1 verse 1. Ekuqaleni ungakadalwa lutho abekhona livi. Yes. Livi abenguNkulunkulu. Livi abenguNkulunkulu. Okay. Lithi livi abenguNkulunkulu. Amen. Let's go to John chapter 14. Sifuze from verse 7. Mara siyaphuma sithombe. Amen. Nanihlala kimi nemavi ami ahlala kimi. Yes. Niyawucela leli kuthanzayo. Nikuphiwe. Qhubeka. Ludvumo lwababe lubonakaliswa ngalokho ukuthi nithele ithele letinyenti. Yeah. Nibe bafunzi bami. Qhubeka. Njengalokhu babe angithanzile nami nginithanzile. Yes. Hlalani eluthandweni lwami. Nani igcina imiyalo yami. Niyawuhlala eluthandweni lwami. Njengoba nami. Verse bani yathi? 10. John chapter 14 verse 6. Yes. Jesu wathi kuye, mina ngiyindlela. Yes. Neliqiniso. Yes. Nekuphila. Yes. Kude longeta kubabe nakangeti ngami. Qhubeka. Kube beningati mina ngabe niyamati nabani. Uthi Jesu kube beningati mine. Ngabe niyamati nabani? Nabani. Kukhuluma Jesu akathi sichazile Isaiah 6 ukuthi nalithi siphiwe sidalelwe indvodzana likhuluma ngaJesu lithi into bangimelule kulomangalisa likhuluma ngamoya engcwele lithi ungibabe uNkulunkulu wethu likhuluma ngaGod the Father saphinde sachaza ukuthi the word the Father ichaza ukuthi is the one that gives life, is the one that imparts. Lo umuntu la khona ukuthi phinza ungibabe. That is why bazalwane make ayedwa akakhona ukuba nembana ngoba make akakhona ukuthi phinza but umuntu lothi phinza ko ngubabe. So the
word Father because you can produce something lefanana nawe. That is why Genesis chapter 1 verse 26 I say asende bantu babe ngumfanekiso wethu when there's something similar to yena. Uthi ke la sifunza khona uthi uma ngabe beningathi mine kukhuluma the Son kukhuluma Jesu Kristu uthi uma ngabe beningathi mine ngabe nyamathi nabani nababe. John chapter 1 uthi ekuqaleni livi bekakhona livi abeka uNkulunkulu. Amen. Kubeka lapha la khona lapha ku John 14. Kube beningathi mine ngabe niyamathi nababe. Yes. Kepha kusukela manje niyamathi. Yes. Sibonile. Yes. Filipi wathi kuye Nkosi sibonise uyihlo sitaweneliseka. Philip uyadideka uzayibo. Ngazi ukuthi sekuphambana amakomiti. Lo muntu lekatalwe uJosepha wakhuliswa lapha kabo John lapha wakhuliswa nguMaria. Uthi yena uma besathi yena sesiyamathi uNkulunkulu. Uthi Philip hayi mina ngichazi uthi sifuna kubona baba wakho Joseph. Uthi ngithi sikhombise uyihlo losezulwini. Amen. Kubeka. Jesu wathi kuye senginesikhathi lesithe nginami. Yeah. Kodwa nanyalo awukangathi Philip lo sabone mini ubonile nababe. Lo ubone Jesu ubone uNkulunkulu. Amen. Sihamba sonke bazalwane. Lo ubone Jesu ubone uNkulunkulu. That is why athi ngalapha ku John chapter 1 athi ekuqaleni livi bekakhona livi uNkulunkulu uJesu uNkulunkulu uMoya uNkulunkulu uMabe. This is uma ubone mine sombonile nabani nababe. Amen. Sihamba kahle bazalwane. Kanti kahle hle kwendekeni. Size sifinyelele la kwendeke njani kuhambe njani sikhona abantu kwenu. Amen. Listen iBhayibheli ekuqaleni kungakabikho lutho. Siyabonga nokubonga it's a special day. It's something lehlukile kunamalanga onke ngoba vele kuna something lehlukile kunamalanga onke. Amen. Sithi topic yethu sithi umbani uNkulunkulu. Amen. Simkhanka bazalwane sithi akana date yokutalwa. Nalelanga la 25 ilanga nje le emascolas ahlangana azangeke sibe nenkosi lenganalanga lekuthiwa yehlela ngale mhlabeni mara le 25 noma ngalibuka iBhayibheli lonke ulikhethe angeke uthole livesi elithi watalwa nge 25. So le 25 lilanga nje lesinikolo ukuthi siboba nelanga phela ngoba angeke kuthiwe wehlele emhlabeni wangabe lelanga lehlela ngalo mara kusho ukuthi vele le 25 siphinde sibuka ukuthi nelanga lele Passover lenokufa kwakhe akusilo langa ngamashi lewafa ngalo ngoba that is why lomnyaka si celebrate Passover ngoMarch lomnyaka celebrate Passover ngoApril lokhaza ukuthi nakhona akunalanga lewafa ngalo uNkulunkulu lekangakatalwa uNkulunkulu lekangakabulawa yena utele yena uyaphila inguna phakathi sabe sesiyabuka ukuthi kuIsaya umprofeti lomkhulu nakamveta uthi sidalelwa imvothana laba nje njengoba bemela lo umele imvothana lo umele moyingweni lo umele babe sathi babe leligama lethi Father is the one that gives life, is the one that imparts lo niketa kumbe lo wena ireplica yale ngone kaniyo sathi bazalwane encwadini ye John chapter 1 lithi ekuqaleni livi
John chapter 4 verse 24. Lithi uNkulunkulu ungilivi. Sathi I voice yemuntu nelivi bazalwane. It's something lefana umoya wemuntu. Njengoba ngikhuluma, I'm using umoya and the voice at the same time. So you cannot separate the voice and the word. The voice or the spirit or the soul. So umoya bazalwane nelivi into yinye. So kufanele ukuthi eqaleni livi bekakhona. Liphinde lithi uNkulunkulu umoya. Lokhaza ukuthi eqaleni lo Jesu indvodzana bekakhona. Eqaleni moyembele bekakhona. Eqaleni babe bekakhona. Akakadalwa nge25. Bekavele akhona. Hallelujah. Are we together? Hallelujah. Since la Bible John 14. Uthi Philip yabuta. Ngosi sikhombise uNkulunkulu. Uthi senginesikhathi esitheni na. Sorry lapha lokho angathi. Ngoba lo ubone mina. My God. Ubone ba. Oh Jesus. Are we together bazalwane? Sesiflakaza ukuthi kwendeka njani? Kwendeka njani? Amen. Ngiyachaza ngemala ngathi kwendeka njani? Mnakethu ubani kamla? Johannes. Yeah. Johannes, someday now u happy con. U very excited. You become that bubbly person. Look excited. Face yakho iyashintsha ibe face yomuntu excited. Okay. And your voice, your tone, the tone yokhuluma ngayo when you're excited, iba something else. Iba umuntu lomunye no excited. The smile, facial expression, lo muntu uthi ujabulile uyambona uthi ujabulile. Hallelujah. The very same person. Okay. And again, Johannes, uma akwatile. The very same face never kanayo nakajabulile. Iyashintsha. So uyafrona. And nale tone yokhuluma ayisasingleya bekakhuluma ngayina kajabulile. So khuluma ngetone lengathi seyinebo strong nyana, seyinebo aggressive nyana. Sekwende kanjani ngoba phela wena Johannes sikwathi ngevoice yokuhleka nokujabulile. Seyibuyaphi leyo kwada. Hallelujah. One person. Okay. And the very same Johannes, uma abona umntwana limele, asikwe elibhodlela, asikwe emukhwa, the voice nebekanayo nakakwatile, na the facial expression nebekanayo nakakwatile, nasekabona umntwana asikwe elibhodlela, iyashintsha lento, sekuba ngishema. Hallelujah. One person. Uma ne voice yokwata, abe ne voice yokujabula, abe ne voice yokuvela buhlungu. Hallelujah. Mtshele Johannes ukwenza njani lokuyiwani? How do you do that? Empty pen munye. How do you do that? That is the very same problem they never call on namhla. Sisho njani ukuthi he's the father, he's the spirit, and he's the son. Abe ayedwa. Ngoba kunetinto lekaba ngito nakafuna kwendodza. Kunetinto lekaba ngito nakafuna kwamoya. Kunetinto lekaba ngito nakafuna kudala. Okay. Uthi uNkulunkulu kulama office akhe lawa uNkulunkulu nodalayo lana ngomthinze la lana only the voice you can manage to be around his voice. That is why na Moses nakakhuluma naye ngevoice nakafuna ukukhuluma na Moses wehlele enzabeni inzaba iguquka ibe mnyama kube netanda kube lightning wehle yena angibabe wehlele enzabeni ukhuluma naye ngevoice ukhuluma na Moses ngevoice. Moses wathi hayi khona sengifiniwe ukukhuluma nawe ngevoice ngifuna ukubona what no one sees me and continue to live. But because so delile umawutela I give you. I'm the man of my word. The principle is utopia. Jehovah so delile I'm going to give you Moses. What Moses kuphukela enzabeni wakhuphuka Moses nakhuphuka enzabeni athi you are not going to see me holy but I'm going to show you my back. Asiyabeni Moses amani nomhlane bomganana wandlula umhlane Moses akaphizanga wabona wabona uNkulunkulu ukuthi they cannot stand me. They cannot. Wabe sothi Gabriel
Ambetshela Maria. Kuthi sengibonile kubo bonke kumakela bakhona mhlawumbe kumantombazane. She's worthy. Kuthi ngehlela kuyo. Kumnazi ukuthi iphatha abantu wethu. Ukuthi iphathe. Hallelujah. Ngoba kunezinto ekuhlelelwa wena ngoba udiphethe. Wathi ngibonile kuMoses ukuthi abakhona. Wabe sewuthi manje ngifuna ukuthi nginciphisa. Okay. Kulelanga lesicelebrate. Ngifuna ukuthi nginciphisa. Ngifuna kwehlela kubantu. Mana hayi lapha bayofa bonke. Ngifuna ukuthi nginciphisa. Wahlephula iportion yakhe. Listen Bible encwadini ya Philip chapter 2 ku verse 5. Lithi wathi angunkulunkulu wakhumla kuNkulunkulu. Hallelujah. Wehlele emhlabeni. Wambatha simo semuntu. Wabeketela kuba sesimeni semuntu kwaze kwaba sekufeni. Ekufeni kwesiphambano. Likaza ukuthi wasuka wathi nciphisa wafula iportion yakhe wayiletha esibelethweni saMaria. Hallelujah. And bazalwane wayiprepare for 30 years. I prepare the portion ukuthi ifithe ukuthi angeke atongena. Ngoba bazalwane la kumele ahlala khona ungwele akahlala endzaweni engcoli. Wa prepare lo mtimba ngoba lo mtimba bazalwane bekumele uprepare. Wa preparewa lo mtimba yena bebawuva noma bahleli nawo emathempelini. Ba priest labashumayela indzaba leti matima lo mtimba vele ukuthi question ngebadidela. Bathi kwente njalo umntwana una 12 years. Ngoba uprepare izulu. Listen Bible encwadini ya John wabe sewuya emfuleni Jordan Johana Baptista wakhamuka. Listen akhamuka Johana wakhathatela. Wasina ngoke le nami ngingafanele lokuthinza. Intsambo besitathulu sakhe. Wakhathatela Johana waphuma emandini. Wathi ngikhona ukumbaphatisa. Inkosi yabakhosi yabhawa. Yathi yenda Johana kuze kwaseke imibhalo. Listen Bible nakakeza kumbaphatisa Johana nakaphuma lizulu basabathi lavuleka lavuleka wehla manje lo John 4 verse 24 lelisi uNkulunkulu umoya wehla manje the fullness of God. That is why this Bible Jesus is full God and full man. Akasi half God half man. The fullness of God yehla kulomtimba lokuthiwa uJesu. Hallelujah. Hallelujah. That is why nasebafika intsabeni yaseGetsemane bathe batombamba bathina bathi sifuna Jesu Kristu waseNazaretha wasinakathi ngimi netinakathi ngimi emasotsha awaphasi awangemuva nethi uthi ngimi. That's true. Nethi uthi ngimi bawangemuva bawaphasi netika wathi kana ngisho nisifuna Jesu basifuna ngithi nguye lo. The fullness of God seyihleli kuye. My God. That is why ke bazalwane wabe sinakunciphisa wehlele emhlabeni bekahle into indaba ngoba ngalapha ku Old Testament sesimkhazile ukuthi mvotsana umoya engcwele ngubani ngalapha ku Old Testament yena mvotsana bekabanikete ukuthi when you want judgment kunelikala lelithithe kumele kube ne judgment bekayibeke kubantu judgment benziwa abantu when you want healing bekayibeke kubantu now ufuna kuphila ngothatha inkomo uyimise kumpriest uthathe emadumo uthathe lokwana ukumise kumpriest kuze khona kuphila the judgment beyibeke kubantu the healing beyibeke kubantu the forgiveness of sins beyibeke kubantu wathi I wrong level wathi noma ngabe abantu bathinze isidumbu bekumele bagezane bodwana but wayibona wathi lesivumelana lekusende kuqala si wrong wabe sewuyehla wangena watakhela nomtimba wahlala nomtimba and nomtimba the way special ngakhona uthi I'm not going to destroy this body. That is why this is Bible the day Stefano bamgoba ngematshe Stefano waphakamisa emetho wathi ngibona amazulu ayavuleka and amazulu avuleka ngibona the very same body yangwethela kuyo ngibona ibekiwe ibeke ngasekunene sikaNkulunkulu ibekwe leni nebody kuthi uNkulunkulu nakabuya again athola izangibadla lakhe angeke abuye utotsina again ukuthi ngiphisa so that is why yomtimba ubekiwe ngala kusekunene sikaNkulunkulu. Hallelujah. Wabe sesiNkulunkulu lo mtimba lo umsebenzele kakhulu. Hallelujah.
anything leqhamuka ngalomtimba nginiketha go ahead. Hey. Jesus. So bazalwane lelanga lenamuhla si celebrate ukuthi kunemtimba My lo God. wakhiwa wafaka esifelethweni Samaria Oh yes. kuze tokhona kugcina bungunkulunkulu Hey. asikuvede futhi basikani before ngethandaza Amen. ku Passover because uNkulunkulu akadalwa uNkulunkulu akabulawa ku Passover lesi Bible sebazame bonke the maximum punishment yemaroma the highest punishment the highest judgment the highest verdict lebo bakakunikela yona emaroma is 39 stripes 39 that is the highest uyabulawa kahle kahle and lento abakushangayo isuka ifakwe insimbi mathambo kuthi nayishaya nayikhipha iphuma lenyama ingadi icitheke umuntu akacitheka ingadi sikhathi lesizwe uyafa. Amen. Hallelujah. 39 times bawuhlephula lo mtimba Hallelujah. bawuhlephula kucitheka ingadi Amen. umuntu bamgwaza kayi-1 nge-twista bakbo Hey. uphuma ingadi kayi-1 ufile yena 39 times ingadi icitheka namtimbeni because kugcwele kuNkulunkulu akafi uNkulunkulu. Hallelujah. That is why basikhulule hey kuneliphusa lengasilifuna kwendeka Hallelujah. lo mtimba phela bathi imata lo uyofisika ngoba phela angeke ufe lo mtimba ngikhona Yeah. lesi Bible uNkulunkulu waphuma kulo angithi wehla wavule kanzulu wehla waphuma nakaphuma umtimba wamemeda Eloi lama sabatani kumemeda lo mtimba uthi uNkulunkulu wami ungishiyela ngoba lo mtimba lo angeke ufe kula uNkulunkulu phakathi. Yes. Hallelujah. Waphuma uNkulunkulu wasala umtimba wathi asekuphelele Amen. sakhebisa ekhaya. Hallelujah. So akana date of death. Akana date of death. He was not created. Oh yes. He was not killed. Amen. What decided Puma? Sorry, what decided Puma Blomtim? Hallelujah. He was not killed. That is why he was not killed. Yeah. The spirit never spirit Blomtimba. Sapuma for the body to die. He was not killed. Nobody can kill our God. He was not killed. So now we celebrate. I would say, Lomtimba no. Sanetelo on the Mutabe. Who said, I don't peel at Lomtimba. Move and I said, I peel at Lomtimba. Who will Matthew 5 verse 25? What's in the field? I would say, let me the time we get about the judgment. Bring it to Esau. Yes. What I need. Agasha would say, Bati. What I need. Why Atiniti? He's talking with authority because he is God. Hallelujah. God Almighty. Nabachayala. Because each judgment saying it's a man. Agase kumdolo mfumo yokuchacha. Healing saying it's a man. No one ngane manje ukuphilisa but the healing say campaign. Hallelujah. Healing ayisekho izimfundisi seyisegameni. That is why umasipilisa sisingegama la Jesu. Asisho singegama lase Church of Christ kumbe lase Church of Grace. Asisho singegama lase Faith Assembly. Sisingegama la Jesu because the healing will set the bantu. Why not the car? What is also Philippians chapter 2. What's it? Leligama leli. Sending at your man to see if in a sense real. Asekho ngilosi leketulu kwalelkhaya eqaleni bekuna attention bekuna Gabriel na Michael na Lucifer maranyalo labo sebangaphansi seminiketwe leligama emandla lisonke emadolo esibili kuleligama yakhothama wonke emadolo emhlabeni kuleligama yakhothama wonke emadolo ngaphansi komhlaba ayakhotha. That is why we are here to celebrate kuthi uNkulunkulu what decided ukuba closer. Amen. Oh yes, Jesus. Amen. Oh yes, Jesus. Oh yes. Sathana verse esiyothandaza. Matthew chapter 1 verse 23. Bengifisa ukuthi nami ngaxoxa ingane kwande etopa kula babandleni ngeChristmas. Kodwa ingane kufanele sisithe ngalutho. Lokuyositha kumahadi ukuthi ungibani. Beka intombi iyawukhulela itale ingodzana. Yes. Lipito layo liyakuthiwa
ngu-Emmanuel. Chaza kuthini kuthi Emmanuel? Lokhu kusho ukuthi uNkulunkulu unathi. Lokhu chaza ukuthi akasekho ezulwini. Yeah. Wehlile. Ungene kulomtimba. He's amongst us. Hallelujah. Ula kulomtimba. And Jesu uma lomtimba futhi sobuyele ezulwini. What's it the very same thing leyendeka ukuthi bekaphila ngaphakathi kimi. Ngiyala kasaphili la. Sewuphila la kimi. That is why bazalwane libandla kumele limathi ukuthi ungumoya. Limkhonze ngamoya. Hallelujah. Mangeqiniso. Libandla lingahambi ngemoya kaNkulunkulu lihamba ngeprogram. Yeah. Uva wathi manje bazalwane sesibuya emnikelweni. Nasuke emnikelweni sesiyaduka etatiso bese bazalwane sesidobita thube ekhwaya emva kwekhwaya sesiyevini. Program number. La alinamoya. So now just to understand ukuthi God is with us. Amen. Wathi nakaphakama wathi angenishini inodwa. Ngishiya. Hallelujah. Hallelujah. Hey. Lo udalile lo in the beginning. Kuphela sisi wathi let there be light la. Yeah. My God. Nakakhuluma kunyaka tatindo. Was let there be light kukhanya bathi sokhuluma kukhanya kwavela. Yeah. Lapha ya. Wabuya wathi ayi lama sekugcineni last number. Yeah. La limited le. Yeah. Wabuya wathi kahle kunciphe kancane wetala. Lana bazalwane bekumele aye eGalile ngetinyama. Yeah. Ayobabeka tandla. Asuke aye eBethlehem. Ayobabeka tandla. Wabona wasilala mara ngasibuya bambelela. Wathi hayi nawo khuphuka wabe sothi manje sengithulela kubo bonke. Hey. So ubangumoya so yathululela lithi so yathululela. Oh yes. Noma ngabe ukuphi lethi nawuphakamise isandla incwadi yabaseRoma 10 verse 9 wathi Jesu inkosi ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu angivusa kulabafile nakuwe lo moya uyangena. My God. Oh yes. That is why this singathaba iwayini kodwa sisabweni moya ngcwele. Naso sisabweni moya ngcwele bazalwane uthi ushumayela uthi babe ukhona inkosi uyaphilisa moya ngcwele akubambe uthi rakha abayendele baba awusahambi ngomwathi wakho so uhamba ngamoya uwekela ukontrola yena afuna khona. Kuhle kwendlodi lisihleli lithi bambile lihleli phasi but nabatala batudu uva lithi sekuvuka lento laze lavuka seliyagidza. That is why lisinathi uma sikhonza uNkulunkulu asimkhonzeli ngamoya. Don't be too smart for God. You are too smart for God. You are loose. Namusikipika noma isuthi mhlophe kipika. Namusikuka phasi ngelitolo kuka. Ukhona uNkulunkulu. That is why nabamkhonda ngamoya bazalwane. Abanasikhathi sokungena, abanasikhathi sokuphuma. Jesus. Hallelujah. Christmas asume.